Abanyalibiya barimo kuzahazwa n'ingaruka ry'ifaranga ryabo ryagabanutse agaciro nubwo hari amavugurura mu by'ubukungu yakozwe na guverinoma ya Tripoli ishyigikiwe na ONU hagamijwe koroshya ibibazo by'izamuka ry'ibiciro. Umunyangora uharanira uburenganzira bwa muntu yaraye abonanye na Perezida Joao Lourenço umunsi umwe nyuma y'uko abujijwe kwinjira mu ngoro ya Perezida ubwo yari mu ntumwa za societe civile. Imvura nyinshi yateje imyuzure i Benghazi muri Libya byatumye imihanda minini ifungwa hamwe n'ikibuga cy'indege. Muri Kenya uruganda rw'ibiribwa rurimo gukana impu z'amafi zari zisanzwe zijugunywa kugira ngo zikorwemo ibintu bitandukanye. Jean-Marc Yohannes n'uwa mbere hakaba n'umuntu umwe rukumbi ku rwego mpuzamahanga ufite umudari wa zahabu muri siporo izwi mu Cyongereza nka skateboarding washishikarije urubyiruko iyo siporo muri Afurika y'Epfo.